Hai mak BO mentang lepegah lah rumah tangga apa? BO mentang leh macam urang udip lah rumah tangga tok leh apa? Yang pertama kejam lako perumoh sabar. Yang kedua bandua tega bandua kejam. Yang kelih bandua limo teh yang get sabar boh. Yang pertama kejam lako perumoh sabar. Lako kejamnya gewo sampai tengah malam popoleh. Gewo Honda Pro musin dinso bagai. Honda nan depan mah icat tring ipat dia dengar kuno beraya tu kamu kumak gas goyan karena so Honda raya tak su dia dengar ukrung Juli anak gelar moh le sabo kama terkejut abang dek apa abang anak aku tu tu dengar le sadik nyan bang lawan ka gewawa. Maksud adik, ayah yang panilain punya Honda Inoha, yang lu yakin yang lagi yang gepaplo Honda talu judi ke. Yang kan mak mentang gepoh ndek tanya ke geluang deh. Mangkiban mandek lagi biasa bang. Tu biat saya ulua, oh kat tengah ya, kata mong dia ini. Anu ko iya ko ya. Katruk rumah. Gepedang Honda, gepemati Honda gegah hana kunci. Ngau plak mati. Kotok de pintu. Perumah ke ban tengut mentang menekah anak tengut si perumah gaduh melalui gebak gepayun anu. Kat tengut saya katruk lah kau. Pokoknya hurinang hana tenang rumah. Erna. Puha pintu baik kulho. Perumah ban tengut. Tinggal lah mati perumah ya Allah katruk wari muang lam. Tinggal ke hang kebuka pasti ke pohon dek. Kebuda gak buka. Kebuka de pintu. Tak gedempang ki lah koi luar katilap ajut. Ngau ye lah tengok. Inohat puha. Bang tengun don sayo he dah bagu boya nanu ro na bang sabo letting 7. Lebo letting anu 20 sah. Nepu bang tilat tengun sean. Puji inohat apa le? Inohat apa? Milhab de la ko ma gayun de jaro. Pam ketampa ipa darah lama bahurino. Wahai syedara lundum urang laka hargai jino lam rumah tangga ke urang inang benar pengertian supaya senang udep bahagia. Padumna susah dum urang inang geduk ngan gedang sabe gerasa urusan dapu hana potanyang buat arah belangang ngan sabun ija be ai ta tampa lu be he urang inang rumah lu tampa kan ka kli be ya la go bala go poreo tapi bu Abang boy guroi pak ada putihnya gai molong beraya numusu hana payah lidang ke Perancis ke Perancis bang boy Jepang udah gun bedah leko kaduk gedak nak yo boleh gejak daripada pu pah gepah kanan kerak tinggal ilham gelom tinggal ke kentu R hokababu R gesot perumoh hepat langkama. Hai bang, getat male, dia muda-muda lagi ron. Buno kala lontagun bu. Rana sabe tilat no, na sabe basibu bunga mungkin kai baju lah nu sabak nu rame. Nu pajo yu puyang na kade singa tapi ke kelai. Nyan kena te purmo tu katakan. Kah kana le malang ka pagak rimangang ke ya. Anak kaduri ya, tahu anak kaduri ya. Gecok kanan ham gecepet. Ngui ke popo, lam lampu soh rekana. Untung kanan ji pegah habai kele kanan nampu urusan awak yang pakai kem sibah tapi la lampu. Rupanya mak watai tu biak kanan anak kai luai dang luai dia pu dia curi le. Ikun bak di bek le kata mong pengumuman golong ga abi. Ika kata boh le kak kanan. Ino satu pudik kompor. Abinyan kerang-kering yang kenyan buat ya adik. Ika kadang mak ika keli. Untung tanya awak dia tapi mah habis. Dek nyok pegah pak kata bu. Kepegah lenek bak lun mak beroji segelom kem kawin ngayah sehat walafiat. Selama kem kawin ngayah tiban hi mak dik isu oleh adik hi bleut bang.
Yang kegepoh le ya tapi ke gemoy. Itu le adik bang mak batat. Be macam-macam be adeng raya. Rak mak kadang. Kan kudeng bang. Dengar aku cerita. Apa dek? Jamun wati mak mu cewek ngaya. Hai pakai ke depu kam cewek mak ngaya. Berosa tiku cerita linek pakai ya. Rupanya ke kali ni. Apa Rahman? Ke kali ni bak sabah malam ke dah ayah dia ya cok mak ke babak pameran. Jadi ke lenek ne be kajak ngan sipulannya. Ag tu pintu lenek mak rajinila ke tepi. Salah ro ke pekerja jamun sehingga ke pegah lenek kan anu pun anaga jelah. Oh be macam-macam kah? Sebab dia anu pun be pegah luan ajalah. Kau ho mana pegah ni? Oh lu dah. Adik yang kelihnya yang butaknya nyen menteng-tengun hidup ada batai mengonggur. Ibu gojo dek apa dah? Apa ayah katengun ayah abang dengan ayahnya. Kon apa dah kelih? Kamu kan kalau mau pegah ke mak ke ayah tinggal kah tu. Asyik pegah tu. Ikul adik yang ujang cengan lun abang pegah lun ke mak ke ayah sayang lun. Pakan sayang ka untung mak na mukawin dengan ayah mihana mukawin nalahin lolon nalahin rupanya ya ubur nalahin dong ji anai pun daleh tahu ji nyo model lagi nyo keluarga tunggu mesti lakonyo na semayang gepoh keluarga tanpa salah ibadat lako mampung-ampung antara langit dengan bumi hang drimong la Allah maka gila rumah tangga so ya wai salah laki mah tanyo agam ya saya wai salah mah baurina ka yang sabab kelompok pindah je pakai kelompok kedua makin parah halam bandua tegar bang gola ko dempang ki yang ke rumah kedua ke keun hai peta dua dia aku kayak bobu ruan ge beda rumah dempang yang bu napo yang bisa bawa kawat akibahan aku bawa kabeh dan bawa baronya 12,000 kabeh nyo hai kuat dong parkir bak jalan ku bibuan macam-macam dona awak kena apa jobu bang kadawa kata hanya mana payah jak bau si tengah malam payah jak rumah bau yang aneh kan sabah Honda 2 kalau jak tengah malam apa kau si bau si yang jaga rumah bau si kecukeh lah kau pak ni si dengar leso bau si nampak pintu bak kulho ai pak lek leh pintu habis tu tahu le getoi bau si kadang awak baju hijau panilom kadame hang ujuk beda jak berdua-dua bang buka pintu kah go kade pe masalah malam suruh support karua kah dua gop hanaman baik kemana bagian dua le ujar dah ku lon buno ku yubuh dua neng yang meli cak ro menun dawa tambe no hak lem le ku yubuh bu dua neng ipegah lu anak po tapi ni si hetong so salah lu masalah kan segala ke jauh le bagi macam-macam bagi ku bo miten ni si dengar le penjelasan lem ni si bayang bagi kan jarang tak gua kuno balon ati gua ker leun ron bagi natam getiji punang getiji siapa na apa dah getiji apa na ya na tipu apa tu kepala rumah ke gekun long jawi lon na na puang ko bo salah lom bagi apa salah kan cina hukum bagi gelam ke jawi le bagi ke le ko yan bagi ikut ron ni tim so boleh ke lon salah je oji macam-macam bagi salah kenyan salah je oji salah kenyan bagi salah je salah kenyan bagi salah je bagi salah ron bagi salah ron bagi ke dempang ima ke pegah ke salah tengah-tengah malang ke pugau kok ke pegah ke salah lah mengetampa dia tiga tapo baru berkendame awaknya le kena nampa nyo pun dua boh perumah keadaan rumah lagi hanagat pindah hanjuk contoh yang kelih nyo kajuk contoh ni gasian udip tapi gedoh udip tu udip iu bong tereh nunggu raru miti hangin tapi dia mengerasa tapi udip bahagia andam pernah karu hati bunga horo kayak minta rezeki ngai tangin hati itu tidak tangin going in green menjanjan kan itangin katro upukan ranti mate gampung ni ngai pakan guru tak ranti tunggu tro udah kahana ranti le le ke minta rezeki ke muka gule-gule le ke tanam ke pula gak pulau tunggu boleh lihat sauro ke bawah anu ngam perumah bak pintu ida ne ayah ngan su perumah yang setia ayah kai pak kato gowe tangen bacut lumah he gede gra green
Gepedang itangin bak limeng ke sadia. Hanale tumpang anak tupak reut puno. Aga sadia yo apa ge. Man di perumoh anak ge uile ada suami ge upat bak setang itangin pun namelat. Bang ge kosong ge kun ba ne mau lom nan. Tapi sabar ne yang ge pernah ne sabar ne be deut ayah hana rezeki kadang kalinyo. Bana kali lain geut mak lon han lon deut mak ayah sayangku. Geut. Tro ke kerja. Ge kele perumoh katrok jebang wo ka. Katrok jebang wo ka. Katrok jebang wo uwe raya ne ka iku. Gua bak yang le perumoh udalam ge tamang sigat gat uri nang lam rumah wate wola ko. Be sagai-sagai tanyong nanu puo peng. Nyo be sagai-sagai. Menyo perle pahala lagi ne semayang sunat terverakan nyo nu pdabam. Abang nagrah. Nya luar biasa urina. Nagrah abang. Gesoli lako kiban be grah dora bruto thong luwa ko itengin. Pega iya bajut. Tatanyang be ru salah pega. Abang pe iya lem pega. Pe iya teh, pe ikupi atau kupi mik. Gesoli lako be kupi mik, kupi menteng mik kanem nathah du. Saboh glah ia ge pegat ban gejeb le suami senang ate ge tekedi abe humu perumoh asal surga ayu mak ridha tatat perumoh yang leng ia yang be meno mak ate gelake lom hai mai nyok woi blang wa tabu bije ke tak grah bo ia taboglah pu dah ate je tan empat ciri ike leng be mak nebuh ngan tenaga ron lagi ne sembayang sunat serberakan saboh glah i nabi keluk suami leh geje gedua ne anu ke toto ka lagi anu buno ya ke ya sambilan geje ia gedeng ke kalan anu ra unun ni dang saboh ra uye dang saboh ike 16 hai na rezeki o iban bagat man na yai nang saboh to ubud mentang igrop atu abahu ayah ra ayah dia lah cak wawa. Kamu no adik pe. Ayahnya bawa bongbong. Hana rezeki ne mungrim nyo pemaah ayah ne bu. Enggak ayah cingo cinaki bo buyu ya bu. Get ane. Sambilan kejep iya ayah dengan anu bisa berkomunikasi pakai anu tawang ayah. Getanyang yang paling ubu ya kam. Ne na lon ayah. Na ya buat penuh. Na ayah long bang ya juk menoi ma bat tungku ayah. Buat ne. Ye ba. Bacikun saja ni, ngoy apa? Mila wama waim, ba caca, oh kajet. Gata tengah merno anu, hana pupu dah salah, enggak ayah. Gata medua ona kan, ayah lun kan, katroba ayu punah, pinah, kahe uyu pinah mana madungku ada uito yang gaya nak pinah. Oh hanjir ngangkure dosa ada, bacikun ber. Ale da bare alif dio bare I alif ku yang bare u, asyik ulang ni. A I U mantap tat anak ayah tamah tak bodoh ba ate bare ba bariu bare bi baku yang bare buta ate bare ta be panjang tat oh nan seulang babi buta gedeng le apa ka keun kan oma ayah pian nang pegah karo puak bau keun karo gop ya be li ni le bau huru ba be puak bau rek aji nget ayah kata ona kan lon ayah katro ba anakum ne bakun you. Ale tebare anon tebare na ke di pemengku yang bare kum. Asyik ulang ni. Ing kuntum. Watikun ing kuntum. Ayah hana mupom. Sebab hana payang gebur. Tapi hati kot. Gebikir betul. Geim tu. Yang terpuat salah perumoh. Cara macam perumoh. Tengah goreng kot ing kuntum pun. Hai abui. Panenan. Pun begat ronan. Hai tengah ku buat ni yang ke panena ale de bare an de bare na ki pomeng de bare kom ing kuntum anakom taulang ge so ya yang ke ha kalau bukan hai pate ya ge pelia do mari bangai kata ona kan lon ayah kan katro ba alif lam mim cikun ge ayah Bismillahirrahmanirrahim Alif lam mim Aduh mantap dan nyan gam kah kena lih kah yang Tuhan kah kena lih sambung itu oleh yang Tuhan tak kena lih ada dengar bupah ya
Sadaqallahul azim. Getanya meleyah, apa je tarakallah kagam? Ya, kia kena leh, nak udah pura keli. Kutup aja ke dia bagali ke, mutuahan. Ya, ne walau gasian udip, tapi lang keluarga hantom garu, nyo ke yang jecok contoh, lebih hayalom, kaya ke harta guna, lagi nya udip mantap. Maka